uhinga ai mafola o e vailasi. Pe kai ke ngata i foki ka oku iai pa mo e whainga mai a me i wawao. Ko ke whai mua hano to ka ngai kina o ta whaki ke wapuna mo i wakatahi weekendi hange ka wike ka hau. Ka ua lewa ke tūkunga maarie ai ta whaki ko ia mo na vailasi ko. Whamui mui taha whoki nai pehe kua o to ko ua valo. Ka i he ahoni ko tui e lava ke nau tui tuku mai hanga hei whika oku whakaiki ki a nge. Pea koe tuunga whoki ke ngahi me ani. Oku whemea aki ki ai kapineti hange koe eiki palemia. Pea nau lava lewa ke nau whaitu tu uni oku tau alu ki whe. Ko whe ai tuunga ko ia oku tau hoko atu ki ai. Ia i pe me ngahi tala whiria i he kakai toko lahi. Whelawe mo e tuunga ko ia ki he kaka pe ai vailasi. Pea koe wakai koe ni whoko uhi koe tigai ke kakato ai whoki ai whoi misini ko ia ai pure anga. Pea mo e whonua ke whoki ki he anga mahe ni o lere pe he atu ai pe ka hange whoki koe kulawe ane nai te whito pe ia i he tawhaki koe ni ki he tuunga mo e rekoti o e vailasi i Tonga. I he tuunga whoka o tau iai, o tau ke monu ia, te kai kia hamate pe ko hahu ki he loki wakai i he whaimahaki vaiola. Pea ia ene pe he, o ku tau ke whainga maaria pe whoki i he tuunga ko e mafola ai vailasi, ka ko e Omicron, o ku i he tuunga whainga maaria pe neongo, o ki kai uhinga ai pe he ia, ke tau to'o maa ai. Ai kei tauhi ki he whaka ehi, mo kei tala ngofua ki he whekau ko ia o e vailasi, ai ia koe tui o e mea malui o e whawhonga ai mask. Ko e tawhaki koe ke whanwhana mau pe anima, pea pe whoki ki he tauhi o e wā mama o. Ko e ngahi talatalai whare ia nei kamata mai aki pe whoki, ai taimina e hō mai ai vailasi ki Tonga. A uraki ko ia o February, ua noa huoua. Pea koe tau whanonga mai ko ia, o te ike ai ke tala mai, ko mea ia ko kupau ai pe ke tau whakaongo ki he tūtūni. O kei talaki pe ia ke tau tauhi, ke tau tala ngofua, pea mo tau whaka ehi. Koe whaunga ia te tau kei Hawaii, pea mei he vailasi COVID taha hiwa. Ui ai whoki ai ngahi tokoni lahi o kuhu mai i e tawhaki ko ia e pe au kula. Kai pe whoki ki he mo ngā whi pe hange koe mea ko ia e ki pare mia ki mu atu. Kamata pea moe langa o ngahi whare na e holo. Maka tu unga ia i he whatamaki whakaina tula na e hake i Tonga i he aotanima ko ia Sanuari. Ua whe ua ua. Lahi poki a ngahi pore o ku whehangahangai pea moe pure anga. Lahi pea moe ngahi whatongia o ku ne lome kina. Ai lere ko ia o ngā we i he taimini. Ne ongo te gai ki kakato ai foki ki he ngā we. Kani i ko ia ko mahino mai o kunau mo ua i he vailasi. Pea o kunau nofo ki nau tolu ki api. Ia i pe ai toko lahi o ku mau e nau vahenga. Ko uhinga pe koe tutuni ko ia kua pau ke nofo whamawahe i api. Kai ua foki ko lava ai kahi aho ko ia mohono tautou wakai i e ki nau tolo kau ngā ue i he potu ngā ue mo ui. O ki ai foki pia moe wakai i he ngahi tawhaake e businessi. Ko winga foki ko ngahi whare kai lahi. Pia moe ngahi wheitu lahi o ku tau laki ki ai whakataha anga ai kakai ai whanua. O te gai ke whakaawa ai ngahi wheitu ko ia kei tāpuni pe. I he tutu uni whakapoto ke tau kei tauhi ai malo ko ia vea mei he vailasi COVID taha hiwa. Lava pe foki ai ngahi potunga ue kua pau ke lere, whakahoko hana ngahi whatongia, ne ongo foki i he taimini o ku whakakonga pe ai lere o ngahi potunga ue koe ni.
Ko taha foki a ngahi mea o ku whai ki ai e whiwhiri. Pea mo e laurea ai kakai e ni ihi. O ku whelawe ia pea mo e tuunga ki he kaka koe ni o e vai lasi. Au pehe ni ihia. Ka pau o ku pehe koe harewa o ku ai ai ke toi tap tapui. He koe ni e tatau ai pe ia ai ta ofi o e uni me ani. O ku kei mawhola pe ia o hange koe ngahi whika o ku tuku mai e potunga e mo ui whaka aho. Ko taha i ngai whatongia o ku kau ki ai a ki nau tole kau ngā ui whapure anga. Ko e nau pau ki nau sivi i he kamata ko ia o e ngā ui pe iai pe mani ihi o whia ma o ke whai e sivi i he osiange o e taimi ngā ui. Ko hono whakakatoa whoki, ta tau katoa pe ai tau hiko ia o e tau ngahi tuutuni. Pea i kai ko ia pe o ku pepe mo e anga ngai whatongia i e whitutaki. Pea mo tau ngahi whamiri ko ia i tu apure anga. Nau whakaongo mai pe ko harewa i tuutuni o ku whai i he taimini. Ko mea mai i paremia kai pe ki he tokoni i paremia. Kai maa whoke sepeta lahi a e pure anga pea mo e kapineti. Ko ia i te tau whakatatari re wahe ki he kamata. Whamaloa te lawa mai. Whamaloa te mo roto rei ke mo tes. Whawhiawhia o mai no mo kakato ni nei negativi koto. Kore peheni ki misaki muri e katak mua ai bebe atau ki lotu. Tau toki kamata. Ke tau lotu. O tua mafi ko e mau tamai wharavania e a Fiona o mau fia ke whakea te whawheta i mwhamalo ke a Fiona. Ko i ko alo ofa tahi mai ke mau te au si ama e ai hoa koe ni. O ke i tonga pea tonga ke la koe fia e na awhiwhio a kingi tupo wono pa maa e tahini kui ni na naspau. Mo e ho eiki o e whanua. Amanaki ke whahoko e mau whakataha e press conference i he whiawhini. Mau kore eiki ai tataki. Ai a Fiona ki he paremia ka mai tokon paremia mo e toinga e ho ek minister ka mai ai kau whafofonga o e media ke o mai ha poto poto ka tek mau tolu eiki ke he tari lelei ai ngahi whitu taki hono kotoha pe ke whalanlangi i ai e hua whama mo ma oni ai a Fiona. Ma kore ngahi mea ni hua whaal ko sisu kasi ko mau whamoi. Amen. Amen. Alo. Tapu ki o tō mawhawhi. Tapu ki e tupo ono. Ka maa kui nana spau. Whare hoa moe off. Tapu ki ka lusia ni moho eik. Tapu ki tōn pare mea ka maa hoi misa nau mea heni. Tapu ma ke hetua ki mō tōru ka whai angong. Mō lava mai ki he tau programa popo tā anoa ko ia i e aho ni. Hu wha pe mua ngai whatap ka kato wha whaki. Ka whai pe mua haki whamatara no no wat pe. Ka tau tuka ta whai amari ke maha ngai whehu. Wheka mua ngai me au to wang ki ai. Ki moto ka whai ngong. I e aho ni koe case whakatoa me a uraki o February o mai ki aho ni. Case e taha whe uangi a uanoa. Ai koe case whaowa e te awa no taha. Recover mea e tolu ngea ono ono. Active lewa ai walu ngea au ni mawha. Koe whakai ki e toko atu ia e he eiki me sā mo oi. Koe bepe taha ki te whahauka atu nei lawa e mau whataha koe ia. Pa mo e kau kai whanua koni unau tōri mātogani. Pa mo e kahi sino whekawaki keke. O whai tātā noa. O angia nau tolu, ai tuunga koe mau pehe, ai mea uwhie mau. Ke recover, pe mea uwhie mau, ke langa langa haki ai a tongani.
ki tuunga whakawhia maali. Peko recovery plan, ko plan ko hono alu me tai nimi ki tuunga tau pehe toi lere yange. Hane whai whakataha ko nia neaf, na e sea he tokon palemia, pana e kaupe mo hoi mista, na e iai pe ai whainga maali e ki ngai whetu ke, na e mi toko te au, e kau whataha, tō lahi na e sumu mai. E kawai e katoa e tau mission na heni, kau mafo ki e pagia mamani, ATP, EU, European Union, mo uwa pe he ko ngā pe, ko en tau whilawe, ko whengau yaki, e ngai ta whaaki ke. Hai nei whae ta ano ai ki he tau pehe ko mea goi ko GPA, ko Government Priority Agenda. Peko hai mea asenita ai puranga umaho ngā iai. Pa nei whae lewa mo ki Economic Update, ko hai tuunga kua ekonomika, ai tunga whaka ekonomika e whonua, pa mo hai ai uesia me he tsunami. Matui ko recovery plan ko ni, recovery plan pe me he mea nei hoko e atani ma, not the COVID-19. Ele focus pe, tokanga pe, ki he ola tamaki ko pe ko uesia me he COVID tahiwa. Ene whakafuafua lewa foki, na e swai foki he pangia maamani, e nau wakai, ai mau, na e whiunga foki moe, huangau miliona, pe ko e tahamalu po ni ma peseti, o e tau GDP. Pea koe whie mau, pato e tāna kia te ki ai, i no wakai i koe me i whare paanga. Ai paanga o no 5 miliona koe loss. Pea koe mea ku more, tupu me mau. Ai koe mau e nei whahau kua tu, e wangau miliona. Pea koe more koe tupu me he mau. Koe paanga e o no 5 miliona. Ai a poe whakataha ia me koe pesete e watolu bua wha o GDP. Pea koe pāga lewa o whia mao koe ke tau recover, pe tau whoke ka tūnga whakawhia maali, nei whakafufua ke pāga e nimangia wono 5.8 miliona. Pe koe wangia whanoa miliona Amerika. E ua whanoa Amerika, pe koe nimangia wono 5.8 miliona ai pāga o whia mao. Ai koe tuu ia koe, ai whakapepe ai whie mau, o atoe ngai whie mau, hangi koe ni te apea ngai whatata. Nā tau sio tonu pe i he palparema koe, o hola koe ni o tau kai ngā koe me i nuku alofa, ia wheitu ma alungange. Nā tau sio whono au pito he hala, ai lewe nei whai sio ki he hala, ka no whakalerei pe whakawhalahi, pe ai hale in tolu in wha. Ka toi sio ki he tau hala whakawa, ai koe i evacuation bridge. E ko hinga ia ko tau foki ka tuunga pe ko building back better ka tuunga au toi sayange o kai ko tanu hala pe ki he hala lo tonga he os mahino au pe ia ai fonu ko e hala mo kai ko ke lava o hola vave ai kakai ia time fata maki ai na foto atu pe whakalele e hala panai toi kau pe ki ai mo sio ko ki he ono ai o hala whakawakawa, ke ne tō atu hatokolahi o ki nau tōru koe ne hola. Ai koe pehe building back better, koe tau ai fix e mea kon mau, mo tau sio ka mea tānaki mai, o toi lere iangi ai tōnga koe te tau au koe ki ai. Mea tā tau pe pia mo i kei polo. Mahina mo tō pe o i kei polo iu me i pāngai ua milion US. Ai fo international pe te ki whasio i ke domestiki. Ka kua pauleo te tau langa ki mua ki a tōnga whawhia maari. Pauleo ke tau sio ki ha whōunga e lawai ki a ka motu e te tau ki lawa pe hoko atu. Ka redundancy, pa toi sio ke backup system. Tau sio lewa koe ke ta whaaki koe ne uhila. Nai ki uesia whoke uhila. Wa tau sio ngai ta whakpe. Tau sio lewa ke ta whaaki koe renewable energy. Ene tātāna kātoa mai ngai whakaukau koe ia. O sio lewa ke hapalani. Taulanga, ka koe ke taulanga pe ke tunga nei ki mua ka tunga au toi lere yange. Pe ko building back better ia ke unga ka tunga whawhia maari yang me tunga koe na tau iai. Hange pe koe ke tau sio ka pau ko ki whare na tau pe nai pāngai ua mano. O koe ke tau langa whoo ko tau langa pe whare ua mano. Tau langa whare u toi sai yange. Hange koe nau lawa ne nai, koe whare tokoni koni ai pureanga o ku kamata he walu mano ni maafe. Ai whare ta. Ai uwhi mao pito ke whakapapau e sawea, e koe pāga lahi, ai pāga koe ni te tawa wahe ke langa ke whare ta. Ai ko lau, ua mano ni mawhi, pe taha mano,
Koe ke tau whemau ke tau whamore pe ta hamano ke langa o whakatatau ke ki whare na iai. Kau tau whemau ke tau langa ke hawhare au toi le rei ang te lawa matu waki. Ha whakatamak whakanatula he kahau. Hei nei pace me ai ngai whakaukau koe ni. Ki he recovery plan koe ni. Nei whai tā noa i koe ni. Koe ngahi pāna ke ke. Mo ngai whanua ke. Pako viso ne bia e paran koe ia. Koe tau langa whakalaka. Ke tau lawa matu waki ange. Ngai whatamake kahau. Pe ono whapalangi pe koe recovery with greater resilience. Haya koe ki whalufua pe lawa pe taun pare mia kau mai Mr. Moi kau mai Mr. Panga ko nawa fupa mo Mr. Kimburi na co-host koe o mo tokoni ki taun pare mia i whakalere koni ai whakataha koe na whai ane afi. Haya koe ta whaakia koe ia e ho koe te ngau e purianga kia na mau mai mea ki tokoni ke whai ake ngai ngau e koni o tau palani koni ke whai. E pokpongi ni whok na e hangi peko ko whaam koe ke tānoa ke tau alu me whema wiwiri he tai nimi, poko immediate relief, ke tau sio ki he recovery mo rebuilding. Hangi peko nau whahoko atu o skamatai langa, pia koe whinga lewan ke teke atu, mo tau kumi maha ha tokoni ke he mo ui anga koe kakai. Haya koe pongpongi ni nai whaki atu ai ki waka e ono. Ai koe waka e nima me ai, koe tokoni me no sila pa wena mo whawhanongo pe. Fie tokoni mai e tangata tu maria me no sila ko Graham Hart. Kana mau me ai ki waka e ono pe awe taha ki no muka. Pa koe nima lewa na e whaki ane nai. Ai koe whaki ane nai, whaki taha ki wahenga koe ni mawhanga pātangata. Ko ngā peke awe peke whakalere he komiti tau pehe ko silio. Ke mauai beha whaka maari ke o kau tau mātau. Na iai mo waka nai awe ki toka tapu nima ko ngā ko atata. Panai pa ko mea makeha ne nai ai whaka maari o angai mo ki waka ki mango. E nai whahoko mai nau whio tau mātau ko koe nau mea ke nau alwai. Panai iai whaka maari lewa ki kau ki waka taha lewa. Ai ko waka iai ono na e mai. Kau toi benga hi waka ke o mai ka koe ono na e stau mai. Waka lewa walu na mai tokoni mai apita tau whatofua si junior. Ai taha lewa ai na awe ki e weiki. Pia koe fitu lewa awe ki hapai ke tokoni ke whanki motu. E hanko rau koe whanki waka peno sma mai tainimi pa koe whaamu ia ke tuku atu ia ke whai moa o ki ngahi kolo koe mo ngahi motu koe ni. I he whala i te toki whahoko atu ai e whai ai ai hono o atu a whanki palau koni mo sio ai koni tau, e tofu whatu ke ngai wheitu ke, nao kore mai, mo ala mea pehe. A ken koe whakamu ia ke whoke kakai o tau mata, uma nau me i, ka pio na mai o whakatau atu, whoke kakai o toi palau o whatoha nau mani o ke pua nau kumala, kahi ala mea pehe ke tau whoke o whaka no mo lopo whoke ke he nau toi whoke ke nau mui anga maheni. Pa koe whakaamu ia ke whai ngai ngau e koe ni whatatau ki ai. Wau whawhiawhia ko apongpongi o whake atu ai he hai komasteria. Koe misi tamate a wheua. O ko mai koe tokoni mai peni ke sio ke mauinga whao whatongi ai department koe ni. Pea ko whahoko ia apongpong. Koe ki mea whaospiti ulawe ki ai koe tokoni. Koe e whai ki whataha pa mo kau kare ki tako ni ngai potwa ya ko ni ICRC ko hinga pe ke whahoko ki ai whai tūtūni e tauni kai ke toi hoko atu a CV form nima ai ka pona si whahoko pe ki mua ko Tonga school certificate e kai ke toi whahoko i tauni ko whaosi pe tau kosi nei pe ngai uhinga ki ai kawai ko ni ko ke toi whangau e akia ke te huo ngau e ake tainimi ko minimum e tainimi me he form fitu pe o ko taimini pe ke on o vai pe mo ngai uhinga ke kana tu kau pe ke ai pe mo u sia ko dia ko he tauni so ko alwen ke weekend di mai ni te ke lava fa foki ki lo ke ako pe pe he ke focus ya ai to kanga i he ngo CV form 1 mo form fitu kai tu o si ai pe ai CV ko ai form ni ma ko ni fa fonua na to kanga pe fe hu ko ni ki he TVT algo ke tis ana mau tal matolia ko tunga ko o ha o pe a CV ko a pe ako
hau pe ne si form ni ma pe ko e lai fo ta ta pe hanotali ke na hu ke nga ya ko kon hange ko fokololo mo me ai nei fa ho ko ki kautale kita ne nai ko nga ya ko ni o si o fa lu fua e ke o ko pau e to ya ha fe mali ke fale i ko ne pon ga mo ui mo tau si vi ko ne nga ya ko ni fa se kam de ti pe to fa hu ma ha ko nga high school ko time ta tau pe tau i lo ka ya i pa tai me alwai Una o si atana waia. Koe ki ahoni. Koe kina tolu koe tu lave ngofua. Ai ko toko ova koe tau fitu noa koe toko ua tahai no kuna u positivi. Ai ke kai ke to e falolo au ia e ko smahino pe ia. Koe ta se wanga wa no koe ni lala ku ke tau pe o ku kai ke ha whakailonga pe ko ha puke ke whai ha tokanga ma ke he kia ki nau tolu. Ko tau tunga koe tau hu malui o ke i pese te hiwa fitu pe ai tosi uluaki walu hiwa e tosi onoa pe a whanoa e pusta. Koe pongpongin he tahatahan e puna he reko peta ki eua o ave huhu Pfizer ki he pusta koa eua. Pe ku ia e whakampe ki he kakai ko vai whanua eua ke nau tokanga mai. Ke nau tolu koe ke tiu e nau pusta ke nau lava hake ke whakakato e huhu ko ia. Aia koe huhu ko ia e whaipe e kaunga aue ai potunga mo ui i eua. Pe koe whoki mai ko ia e hereko peta e alewa ave kaunga aue ki nomuka. Ko nomuka, whanoi, tungua, o ku wofi i he toko ni mangea u whi mau e huhu pusta. Ai kono ave koea ke whakakakato. Ai huhu pusta i he vai whanua hapai. Mo whatokanga iang ko e monite ui kahau o ku tau mai ai tokoni koea Australia ki he Pfizer. Tau se ni mamano ni mafe. Pero ne ya o mai ko ia hanga pe ko tau press conference ko ki mua ko no ya o mai ko ia ko lolo ai ke whakaaonga i o huhu malu i ko ia ku wa o ge mahina hiwa. Au tau tui ko ya o mai ko ia me lava ko to ai pe ai ki nau tolu ko fe mau ko ki he huhu pusta. Ai ku mea whakawhiewhia ia. Neo ngoi aule tau whika ki o lunga. Nei au taki mai ane awhi e toko ne planga Nusila. Pau whi whamalo pe ke planga Nusila e na o mai
Ai mea CV PCR la fo'ou, ai ku ko e chin expert modules e tahaono. Ai ku e toko nahi le vai ki hono whakakakato ngahi whatongia ai potunga aue ki he CV koe ho tau kakai. Koe ki update wawe pe me to unga koe kui ai koa wawau. Koe tau press conference koe he aho monite na e case whakatoa wawau e tolu nima. Pe a recover e toko ono. Koe CV koe ne rapid test na whai he aho na whai nauru CV rapid test e kau contact he aho monite. Na e positive e toko walu, pe ko ane afi. I he rapid test na e maua e toko tata. Ai au ku toko uou au nau home quarantine, pe ku isolate pe nau tori api, pe ko e toko ua fitu au nau i he hotel e pua tau kanawe. Whamaloka tom whapaia he whakata he hotel ke quarantine ke kau positive cases. Ka ko hono whakatoa ko nau tolu kota koe ni au ku i kai ke aha tahe puke ke whema o ke toko whare maha pe aha hatokanga makehe ai potunga aue ki ai. Ai hange koe mea ai ki pare mea whika mo e repatriation flight pe kono whawhok mai ho tau kakai koe pa mei tōpureanga. Aku mea pe he motol media ka mai kakai whanua na e tau mai whalau koe ane afi. Pe nau i he hotel tanoa. Pe kui ai pe mo whahinga ku nau home quarantine o whatatau pe ki he whemahino aki. Pe mo e kore na nau whai mo hono assess e he potunga aue. Ko fisi, pe mo Hamoa, pe mo Vanuatu, te nau koe whawhalau mai a Pompong, pe te nau i he hotele koe a Kupesi. Kui ai pe mo kau kore ke nau home isolation, pe ku whakasose ngau ke potunga aue ki hono assess, ngai wheitu koe ke nau nofo ai, o whatatau pe ki he whia mau. Mahalo koe ki mea pe ko manatui ke whakahokatu he tainimi. Taime ton palemia ke tānak mai, e toki tua te whakamari e. Malo. Malo, ko le ke whamalmalo te whatako whake palemia. Ki tānak e te akia. Koe ahamoni te na e whakamooni ai e tokoni anu sila ki he whanua, ke puleanga. Koe tanke e tāwhi ni mangeau, e mo bathroom e whangeau. Ea koe ngau e ko nina e kau nau whia kau mai te me he tau kōsika koe tō kakatu katoa ni ngahi a lelea. Ea ko na e tuk whai hono whakamoni i he ahamoni te. Ea koe ko hono tuwha mai mea kei tatau e bebe mono whahako koe tuwha e ngahi tokon ki mua. Ka koe fofo tai menu kau mai pureanga nusila. Tau amanaki pe ki he kaha u. O hange koe whakaamu ki mua ke lawa mau ha tanke ke inua ngahi api kotoa e kau mai me ngai whanua ke he ke whakakato ai whi mau koe ni. Koe ki mea taha ko tokan ke ina e whai mau whataha ni EMC ane nai ta whakapase ai mea koe ni. Koe os whakawholau pe whoki ai koloa ki e ua moha pai kau te kai ke alha whakapases. O mau tāket ki he pule lulu o uke kaha. Koe uhinga ku mau tāket ki he pule lulu. Koe he koe protocol hoa pot ngai mo ui me nau mea koe whema. Koe nau whema, te nau whema nau taulia ke kau pase se ke nau home quarantine i Tonga ni aho nima. Pea nau toki pea sivi, mahi no ku hao. Pea toki o ki hapai pea mo wawa. O toi aho, ki hapai pea mo ewa toi aho nima. I he uhinga pe whok. O te kai kaha COVID i hapai mo ewa. Aia koe tuungai. Ai ko kore pea koe ke kainga hapai ko mo whia wholau. Mo lesi tamai kau tahwaka. Pea tau te fito. Ki he potungai mo ui. Ko kore ati o te mouto e tā mai ka au. O kai ke ula awa sivi hataha. O pau pe ke mo foko toa mo toluia i he ngahi whia mau koe e potungai mo ui. Ai koe ahoni mo a pongpong. Pea mo e whalaite koe aho lele ia ke whai mai ngai whetu taki ko ia. Pea mo ilo pau ai whia mau koe e potungai mo ui.
Pe ha mo time ke mo klontin a ni ma ki mo e a pule lu. Ai ko a pule lu ma fa am ke folau ai ko foi folau pe va ka ta ki hapai. Folau va ka ta ki ewa. Ke ave ai ka nga hapai ma ka nga ewa ko ke mo no fo ni. Mo mai ai ka nga hapai ma ka nga ewa ko o na fe fok mai ki tonga ni o va ka ko ya. Ta ta to ma ko ki update pe ta min ma fa am ke mahina ke ka malo bit. Alo, tôi ta nói qua việc về sorry cái đó. Này phong môn cái weekend thì bây giờ ale pa bây giờ ATP và cái phá con đi Asia. Khi he ba cái $1.2 million. Ba cái $1.2 million là cái toko mai cái tàu ngao cái này COVID ta hi ba. Yêu kata le ba wa. Yes on. Alo, betul. Ekonomi mau sama hari again. Dia ho ta ko ni. Ko fa mo da pege fitu na ka tu mo ke ki kamata pe mo he. Tala no ke COVID-19 na pe na mo so pata ma to ya ne afi pa pe ko o sia kon ki pe ki ya wangi mai pe mau fa os. Ko me ma nga ta recovery plan ko na fitu na mo me fa para. Ta to ko tu ki ai. Ek ni sta ko ki ni sta mo fa mo le. Eu falava tu com mais a matar a faiki que ficava aqui que ela teve COVID-19 é que o passe se não falava mais a nefi o aqui bem tá todo quatro ficava Soane kalaki. Na tuk tau mai waka mui ane fia fia pit. Ko tau press conference ko ni ulotonga ngawe potunga we ke fai CV. Male tuk ma ola ko ya ki he press conference hoko. Ko hinga o ke futokanga i ki he ola CV. malo O tau folau mai. malo to sai bege si la ve no no fa no mai malo ni sta ko ficava pe ko to fiha o fata que na home quarantine e ko to fiha una no fo pe e MIQ facilities ko ste te i he pureanga Ko e waka koe ane afi. O kuia e toko ono ua i o kunau kolontini he ko i sai te ono. Ai o kawai e kau whaifkau mamonga na nau tuku wakai no sila. Pana e toko lahi pesi asia o ai ngai hotere. Tikrea ko e mai kiu pe ku nau kolontini ai. O kia pepe mo e toko ono. He waka koe ni mei Australia ku nau home kolontini. I hona ngai api. Ka koe osia hono hanga e he potunga aue o whai hono whakapapau i he oku e whainga maari e pako taimi te nau iai ai o kai toia ha toi taha. Ai koe lahi ai koe ki whaamiri o whok mai koe nau whok be ko nau api o kai toia ha taha kehe e iai. koe au mai ke wata ni ku to ta fe wangea wanoa ya koe walungea ni mawhai active case ya tolungea no ko negative o tu kuange. Koe harewa e polani e pure anga ki hoko atu a hano whafoki mai e ho tau ka kai o whakate fito i he tunga lolotonga ko ene o tau i ai me mafola e mahaki. Tôi cái tana cái béo ya me tao phải lúc phua cái bao tôi tana me mi sa mo ya mo CEO. Hay coi hake ko lau cái này depende lah pe ai gawe pa mo fai tu de pura ga me fare ikon ni po ngai mo ui pa ga tu fo de tai ne mi ha ko lau val ga di ma fa ku ka bo fa statistic ko na te kia mate pa te kia hospitalization ni ga wi ga fi ka ma wi ai ko tau si fa ko fu be ka ge ngata pe he to la hi ka ko ha ene ane wesia e tau health system na fu tokolahi ki na tolu o kuna i fale mahaki but avike e tau resources ka ngalo e ngai mahaki e fu tau fa lo fu he tau nuna ki mua ko ngai me ti te la te to pe ke e misa ka wa ne CEO ka u ki ma tol ko me ta fa da ko ke ngat pe ma sio ke covid ta hiwa ka ma sio pe aga fe ai capacity au ke fai ke ko e potu ai mo ui ke o ai lava o we sia la ai ngai ta fa ke mo ui
Malo. Alo e tana ka pe so ngia ko ho feu. Mau nga bito e feu ke o mai. Anga be ko tau press conference ko e so ani. Aia ko e assess whaka wike pe he potunga ue ai tunga ko e kuiai. Ko ia mai ko ki he ahoni o kuongo e pe potunga ue ki whawhia mari pe kutunga ki o kuiai ai COVID tahiwa. Pea mātunga ai ko tau fo i wakai ni e ua me u fo nua koe ni e pe e whema o ki tolo i ka pau te aule ke si ke toi lahi a. Ka koe whehui koe na ke om koe nai koe ki sivi koe kau hange pe koe tau press conference koe. Hikai ke kone mau pe ngau e potu ngau, mahalo koe ka pau e whai ha press conference e whalaite, e tok tukua te ngahi information koe ia koe hae lahi, koe hae whika o nau tolo whatatau ki he. Mau whatako ngai ange koe toko whatahai koe toko te au whātolu mea me no sila, pe toko ono noa pe mei waka Australia. Na e lahi e whika koe na e tuku koe ki no sila pe mo Australia. Ka ko hinga koe whonga ngā ue pau ke nau CV PCR la ki nau tolu, o e whaavalu ke hua fitua pa na mahino pa te nau toki heka. Aina e lahi pia ki nau tolu na e positivi, uhinga e holo ai koe e whika wa koe ki he. Aia te nau sairewa nau tolu ke nau wholau mai i he waka hoko. Ka pau e tū la hoko ai pe waka koe he ahatolu noa o e mahinani. Koe ha whika e minista mo e ngari au ki ai ai pe seti be koe toko lahi koe ia kau ani ihi koe mau he whanua pe ato ngari e tok whai ha whakau kau i oha lockdown. He ku alu e whika ia koe ngoe active case ki o lunga. Ka ku nofo e whamamawha ia i he mate pe mo he alu koe ki he whatu tāmaki. He ku ngari whamamawha mai ia kai ke fusia ua e whataptapui. Ka alu e tawhaaki koe ni e toko lahi mau koe kakai, koe whehu i pe ia. Koe haa whai ngā whika ia au kia e tuunga e toko lahi o e kakai e puke he whanua. Pea toki whakaukau i ke whaha lockdown. Pe toki whakaukau i bea o ti peni bea mea toki mate ha taha pe ko ha toki ICU hani. E toki ate mista ia e whika koe pungai woi. Matui wapi tau lotonga lockdown. Kane ki tau orange, ka wapa marko winga hi taim koe te tau alua kula eh. Ka koe tu e taini mi tau uko si lere whakatanga tai taini mi. Ka tau tupe ke punga moi o pau tāna tali ke. Sebo ne tala de CEO. Ia sabe, mala wet tapu ke hufanga penga e whatapu kai ki toko nete. Ko te maha o koe kia hawhika. He koe hanga pe koe mea e ikpare mea koe e tipen fok he umea kehe. Whakaluku fua kawai capacity e pun ngā oe. Pea ko tu o ku whelala me beho o whehui mo whehui ane nai ange whika o aki mo e kau repatriation. E palo pare ma pe repatriation ia ka pate tau hanga tonu mai peko o aweke community. Mo whatonga i una o mai pena tonu no pehe e mai kiu. Koe foi repatriation fo mui. Koe te hata haia e palo pare ma. Foi toko nima pe. Na te amo hoko atu. Ai koe ka fu mafasia ia, koe mau kwa ngau ko o ngau ko ke mai ki to ni mape. Ai ko ene impact ko he potunga mo ui tu ke ka o sotia ne to la yang. Koe ka pate mo fatama to to la he fika ko ni. E depend before ke fika e la he CV. Ka pate mo fatanga e fika ko no sila. O koe ka o mata ta e no estimate to uli ngau ia. E fika ko no report. Ko tau tolo ka pante mo test whanau lepe u whika ka konga lahi o kakai o nau nofe maari pena toha nau api. Ai au kai kia hafu mawhasia ai e potu ngā oe. Tū ke hepe mohanga monitor. Ai au ku o koe fie maari he tokanga ko iapa. Ai au kai ke pehe ke hanga he fo i whika o tataki tau tolo. Kau tau sio whakaluku fua. Ko haha no mawhasia ke whahamiri.
ki fa foi tu yo puke ai ka hai ne wesia po ngai moi e ka ngai ma ngoi ma tolo ta fononga le leipe pe ma huinga fo ke ma mali e ne ma fola he huinga ke o e fu alo fu la fanga ta pe wesia ai hakakai ula be ngo fo fo huinga la hipe huinga ke ai pe ka kai ula be ngo fo pe ta fa ampe ke ki ka ma mali pe ka ko albe fo ke to la yang hakakai ko puke e tu uia o pe ke tu uia ke pe ke ai aku mau fatonga i pe ko rate tau ai tau ofi pe tau tol he ma lunga pe aku e pe si e ma pa pe tau holo la ka we malo ke bo fatonga i pe e fai si o ke ai pe ka restriction ni pe pe ko skau pe ia ai fe ma ko ke no foi fa na ui api ko time ko tong na fa no foi api o ako me hele ti o na lo to takai holo na to lia hai ane holo ko matua ko ke ngata pe fai nga mali ke na puke ai ka mahino ko ke na wa ko na to ai ko fe me mahui nga ia ke matua ko na fa no mai apa u ke fe algi fa ko al to ta tu ko le kai no fa tu ho a be ko hai ke fa no ke ako apa huat ko ne ako os ko ne weekend ni ma ko ni ko foi pole la hi ke ka fa ako no fa ma po pe ko hai tu nga ako fa na ta te na o pe na to kamata i silapa ko o wiki o no hik mahina o to pe ula he fa na uia mana kai ke na no na to fa no ki le ko ni ako ka pa u de bo sia ki he ne pa de mo ta kai ho lo ko taimi ko le e programa ko le ti o lo to ga le ho lo fa na uia ko lo bi na lo ho lo ko ai ko le pe ke ma tua tau he fa na ui ap na no fa no ke le ti o na wa ko mi ai tai fa ga ta ai ni pa ko ma ro mo fa ga ma ri ko ke na wa ko ai i fai gata a pito ana to catch up ko tu li ha ke na wa ko ya to e hoko atu ha tau pe a fai ga mal ke na fo ke a malo ko ki feu bane pot nga mo i po minister pot nga mo i ke ta faki ko a repatriation flight po po wia ki he ke tu nga ga ko por anga ke ta faki ko o mai ko ta kakai a ko sio ko vaka he rocky week ko mahina ko ngari e te vaka pe he week fa si au sio por anga ke to he mahina ko sio pe confirm mai pe e hoko kwatu ni he ko ilo wa la he kakai me muri o ke nau i he feitu ko nu tau tala tu fisi ta mo asteria po mo nusila te nau feiga mai to mi Amerika mo mea ki ke ufonua ko ni na confirm mai be ke nau ta feiga mai ki nusila he nau ilo to wai he mahina o whapapau pe ia e ai repatriation flight po ke ki foi ngau ko hoko ko ni puranga pa ua pe ke ai ke potunga mo ui o mahino pe ke to mama pe ai puke ko omicron ka ko sio ben ki motu wa u hapai pe mo ewa ke frava mai ko ni polulu ka hau ha to ta hai e puke la hia pa wa ha fi palani hen o mai ko ki tonga ni ko ilo ko ventilator mo mea i tonga ni ka pa ko si ai pe motu ke wa mau ke ko o fe hui pe mai o ki la ko fe fa o si puna pe mai va puna ya ai u fa nga mari be ki va mo me pa ko moto o fai nga mari pe vaka soti ai ken fai evacuation ko ya ko ve lagi ko ki he flight ko me muri ko pe ka pa ku o si confirm be to o wa mahina pa ai ko ma fra mu fo ki ke hoko tu pe no mai ona ka nga o ko sio ko tai ni mahalo to pe fo i repatriation flight e ua pe tol kamata lewa ke tau foki o ku lava fa foki mai ai kai nga ko na fu fie ma vivili au pito ko to ngai na te ko be a eva bang na to foki mai ka ko fa amu ya ke ho ko me ko na lave ke CEO health ani nai na u lave ke fa ta press conference fa muy ko tem fu ko na to ko full healthy loto na mau ki fa va fo ko i ka fai nga mari na me ke mai no pe ko tai mini ko na to ko ni ma pe na to ko ua ko ta mate to ko hi vai ko causa tia ai ko repatriation ko me fisi pe mo Vanuatu mo Samoa tau pe ko foi tim tau pe i kupesi ai ko tu anai fai ngofu o pito ku fai ngamari o pito pe health tai min ka ko nga ko ki palo pale ma ko ni ko na me ke mi samo ya ne nai na mau fa am ke o mai to hotel valu ta pe me nusila ko
ko to teo fa to lu pe ko lava mai ko ni na ma fa am ke o mai to teo to no me Australia ko to ko no pe ni ai ko flight ya ko ne afi ko to ko nga ma to lu pe na ma fa ma to ke o fa nga fa ka lu fu ai vaka ko ni ka ko ne to nga tu pu pe ai ko na ma fa mu ke to ko la yang ke fai moto mai ko si ma tu o mo fa na fa pe tau pita ai tunga unau ai ko tunga ko pong hang ko to teo fang ful ko na mau set ki fisi os mahino positive to ta hai pe na no fona to ko fonga ko no mai na to lu ke tu ma pe pau pe ke na si pa na to ko mai ko me pe ni ko mau si ko ke he repatriation flight kan a hotel no ke lava fa mahino ha fo wi ke ta ai lisi ke ho nga mari si ona wata be me ho hotel ko mau te mau ngawe mato ke ki a tol no malo ki tana ka pe e lala ke o fe ui ai ko e fotutu ko e taini mi ko a o tol no ko e waka hoko ko e a ho ua noa ko e pereiri ai ku o si ai fotutu ki ai ka e neonga ngai fotutu ai ko tol no mahinani e waka hoko a ua noa o mahina katu ai waka hoko ko fai ga fotutu kai mga tuunga ko toa pe ia i ala koe hono sivi ia tuunga ko iai he whanonga at ko e ni whakawiki. Koe mea koe ki he kapau iai ha whakoutua ia i motu e whemau ke whakafolau mai o kai ke taofia. Ai koe anga mea mahe ni pe kapau ia ha maak whakawawave o ai ke whakafolau mai o ku ke puna pe whoke wakapuna e lava pea o tata he potunga au ai wakapuna ke whakafolau mai ki nau tōru ko ia. Hange koe ni dai toki hoko koe ni ai wholau e wakapuna o mai ki kau whakoutua e me niua nei ki whai e ki whai ako ia. Kau ku kai ke taofi ai me ai ako ia. Malo. Malo, pito. Malo e ai whatongia ko toa pēr ko mau fuesia i pare mia kai pē kia. Ki mau tolo ho e ki minista. Ko ki mea pē ua. O whai kia ai tokanga atu koe ni. Ko hiko ane afi. Koe awha maman lahia e kakai whewhine. Pea koe uhinga whoki ai wakai i he teu koe ni ki he whoki o nōmolo. Koe kakai whewhine ko kunau nofo e ngai kolo. Mei koe tauhi api mo e ngahi ngawha ko ia. O kulawa e nau ngahi ngau e whakalakalaka he o mai o no whakakulupo. I kautaha koe ni koe SPPT. Koe tau koe taha o kunau no ai, o kunau totongi tā whakawhoke e besete whanoa po ine nima. Pea malu e no ake e kulupo. Ka koe mea kunau tokanga mai ki ai, koe whai waha tau ko ia. Ko me atu toko lahia ki tāne ki nanga. Pea ni ihia koe toi asiangi. Ai au ku tō rewa e tāno he toenga o ku kei mo ui mo ngau. Ka koe nau kore, lava mua ki he eiki minista paanga, ke mea mua wakai i ngahi tawhaaki ko ia, i he umakatuunga, i he uhinga koe iwi koe ke nau tāe no. Koe toi mea petaha koe poate koe ni ai pureanga, teu ke poki koe ia, lere ka katua ngai poate. Koe ha mo ngai palani fotutu ki ai. Koe tau pe foki taha ko, o lere ngai poate, koe hai tu he taimini. Koe poate, koe ngahi poate koe puleanga na whafo o kato. Ai ana e ngata e aho walu e te mi koe kau poate motua. Pea ku osfili e pontuani koe mistai e potunga ue pea consent care kabineti honge koe lao.
ai kau po te fo ai ku approve ke ta we ta fa la ko kau po fa mui ka ni nei mai na pe on ma fa mu fo ke na ki tem lo ka na u fo tu ko fa ke u po te ke la le ka ko ho ko tu ko me ta ko me pe ya to fai pe si o ki ai ka tu fa fe maria pita nga we e ho ko pe me ta ko ya ke ta to pe me pe po te o hange pe ko ne le mai ba ka fe ta o tu e mi sa ba nga ke Ia be he whakatapu pe tapat pe mo Lucian. Ulaki pe koe programa no fokia koe ni koe no ia kau taha whatau taha. Ai au ki pere ngasi pe ke whai ha tape heke tau tala noa. Ka koe mea mahoinga he ni ulaki koe u kau e kakai whiwhine he toka kamake he pureanga. Tata te whito ki he taim kone whainga taa ke whahatako ni ki ai. Pea te mau whiwhia matoke mau sio ki hano whakaiki ki mau whaunga. Ka koe whatata pe me he ni koe ulotonga lere programa no maa ai ai pureanga. Ai au forward pe me whare paanga. Ke kakai whiwhine. Kau kei pe no whanki tu uniko hai o kulawa o ngau e aki. Kau kange pe koe whotunga e whehui o mahina o pito pe o kia ai ngahi whainga tā ia. Tā whatewitu hanga motuan mano mahenga. O kia e kakai whiwhine o nau whahako mai. Kau hange ko mea koe kakai whiwhine o ta whonua mahu inga whau. Pea ko ane afi ko aho ia kakai whiwhine. Pau tau whawhita e ko tō pe kakai whiwhine whonua. Maro. E kau hange ko mea misa pānga. Ko ka fo koe kau taha e private ko ke ya mawhai e pula. E kai ke tau whia mau hoko tā noa tu pe na mea te maura to ko dia. Mer. Malo pito ke ki ui pe ia ke minista mo ui ai red test ai rapid test ko ha no lo loa ai tolonga pa te topi test ko ho ha pe hange ko ngai pot ngawe o ko tainimi ko ki lahi taha ko he hala pule anga ko ki wharemak vaiola ki he tesi pe taimini to toki au ki tangi ngawe he hongo fulu taha ka i he taim tatau ko hanga no ko ha no lo loa ai veri ko ke te tesi pa te toi ha ulua ko a hoa ke pe ngai tutun ko ia ai ngahi pot ngawe pa ko ngana moi mau e tau a me a tesi pea kua na whakau ke o mai ke ngahi pot ngawe o a ko i ki nā toko sai whange ko tolo ana ai polo kalama na a ko i nā kau ngawe ka pau e fotu e a ko ke lawa pe kau whai a ko o whakahoko e tes ko ia. Nā lape o whai ngai pot ngawe excuse a ke ni i ke nau tō mui ke ngawe. Pea koe whehui pa no wa whekau aki pa moe a ko wha moe mole i pandemia. Nā ki website i nā kamata mai he taimo na dau tui o lai koe he COVID ahi wa. Pe ko wawe hat no whakafoki mai ko ngā ke hange koe taimo ko hangu mau tolu koe kia hataha nok moe whanau ke mau toi whokat koe he tuko ngā ue o follow up. Ai le soni ko ia pe na e ako koe whanau pe na nau keimi pe nau tolu. Pe a moe ki koe ilopo koe whehui pe koe whotu whakaukau pe ko aha whakaukau ke aha whanki pāpolo hange koe ngahi kau ngā api. Ka pau ko au mo kau ngā api e ua. Ka o ngā ue ngō api e ua kai lawa ke pāpolo whanau ke hau pe hataha e ngai kau ngā api ke ni monitoa. Ko ngā ke malawa pe ke hoko atu ai nau tokanga ke leson le ti o mo whakahoko e nau a koko ia pe malo. Malo, te u ko tari kona ke rapid test, ko tange si, tuan ke si o ke hanga o tari atu ia mere. Koe rapid test ia o o ngone o bito fulahi e hono whai he ngahi pot ngau e ni. O ke taimi unau sifa aho pena to. Ai o futo tu ai. Koe kono monio nai a koe rapid test o ton ke tau ngā pe da to lui he foi atakai ka pau kuia ha. Ka pau ke suspect o ke contact. Pe te metaha o ka pau ke ngā oe ha whainga whetu ulahi ai face to face mai kakai o ku laha kau client kau customer o lawat ke whetu ke ngā oe ai. Ka he taim tatau pe fuko ka pau tui peho to mask o ta patau he wa mama o koe risk koe ka kitau sisi au pito. Ka koe tu o he wike o ku kawi he fus he
fia maali fa feunga wai fo ke ngahi ponunga ni ko pau ve nof to tai ap pe ka o nof pe ho office o ko ke uhi ngai ke to sivi ka e tipeni pe ko fe potunga o ke ai e fia mauli ma ke fai fa poto no si yo mo na pito ku fe te meta fai foi CV ya ko ke han o hinga lelei no to fai ka ku ko to o he wiki ke me nga we o to time lelei pe Ko me ko Tama ke tawia ke io posti ya ko posta we ni na tolu ya he ngawe anga ke na fai pe ai tesi toia o na tolu ko we ko ku ki to konya pe mo tana ke pe o ku o sia u potunga au o ko sia ko ipe ka u ki na tolu he ngawe anga ke na hanga pe o whakahoko e ngai tesi o ku ia ngahi te whatata pe ai Reserve Bank ko hinga foko e nau ki kaunga au e toko si pa nau nofo pe foko he foi building pe ko ia ai o maunga ka nau tolu ke whakapapau i o ku negativi nau tolu ko ku hu ki ap ngā ue te nau sai pe foko nau tolu ka koe taim ku nau o ai koe ki tu a me he api ngā ue o wheo hi holo ai ka pau o ku wongo i pe toko taha ko ia ku i he feitu o ku lahe risk i ai maunga rewa ke te ki i tesi e koe tesi une hanga tesi e le volo pe kuia ia kita e vailasi e tai me taha ia kuia kita e vailasi ka koe viral load ia si si e pai kai ke lava he tesi tau o si mahino pe incubation period tu e tai me o ku toki hasi no mai ai amui hanga koen koe whaha e si o kuia fo ke whahinga u horia ke tesi a kotoa pe ai fu lahi rewa tesi ia koe tu oua pe tu tol behe wike ka pau o ku te kau kita ia he ofi holo e ufeitu o te ai pakai ke te tui e te mas pakai te talanoa koe tau talanoa fo koe ni ang koe ko moutol koe ni koe tau ngahi press conference ku ose e lau aho ia pa tau toki hoko pe toko ni pe hono CV ki moutolu ke whakapapau an ko ke hawa i pe alala ke hawa soane neongo ngai feitu o fai holo ai fononga ka ko te talango fua pe kita ia ki he tu uniko tau talanoa ko ki ai malava pe ke te ki malu pe kita ia koe kara ke pe ki ai koe kau CEO mo me to na fetu taki mai ke putai mo ui ke ta no ai appropriate time ke fai ai tesi ko tesi whaka aho ia in most cases o koe tau nake whau ko mautolu office pare mea ni po ua he wiki about tesi me mahuinga ka mautolu ko tau he wear mask wash your hand to sanitation ai ko uhinga pe ko tesi is one thing ka pa ke tai to ka ko is mind ke positive ko te ofengo ke preveni ko mask mo me ko uhinga ko me la hi to ke focus ke ai tau to ka nga ko whakau lele nai papolo pahange po ko papolo ko ni tau sia ko no whakata ka ulanga mo me ai involve ia pa ke na tesi ko to ke mahino he kabata una negative kana to glava form ha papolo e pa bo ke trust factor ia na ale tamai ko ia o ha ia mo me age foi papolo ka usai ga hi me pe ke fata no mai ke pun ga mo ui a pe ka ha fai ga foto tu e lava yo e mahino mo pe lai ma tu ai wo nga u kai tu ko fa na ui na lava fa ka kulupu ai me kon ki ha ko mo wala me pe palo tana ke teo ki he mahino pe fo ki drive through ia ai traffic pe ko lahi mo ai hala ka ku hange ko tau press conference fa mui na fa hoko atuai ko u health center o fai ai pe ngahi CV ko eni ko holo kunsalo te fai ai ngahi CV ko eni he ku ai fo ke fa hinga ku tau pe una folau ki moto vai fa hinga na o mai ke fe ma o hana o CV e ku mau inga ke u va he ke u health center ke na ngawe aki kai tuange ai tau drive through ka na tol be i koloni ka hange ku fi ha ka to be na tol ia ke te neongo te si o ko ke lahe PC e hala he foi ko nga ko ki fale mahaki
Ka koe te whamana peke ka kai whanua ku ki nau tō me hihi fōku lava pe kolo vai ka ma nukunuku. Ko houma, ko kolonga, vaini. Ko whamana ta tewa ke whao ke ka kai ke. Nau ngawe ake ngai whetu ko ia pato ki o mai ai pe ki koloni. Malo. Whatapat pe ke e ki palemia Tonga, ona po ka wameli ko ka ma whakaitoko ni palemia, te ama eknista mo ui. Whamoramore pe i he tōtou whahoha, ka koe whehu ia pe ni ke eknista ki muri. Whamoramore moa ka ke toi hanga o whamahino mai, o mahino pe ngai whanua ko o sea o mai e nau ngahi toko ni, pa mo ngahi whakaiki iki ki ai pe haki whaiki iki pe ki ngahi whanua ko o sea o mai nau toko ni, mo te eke a o mai. Sabi ka toko atu he nau tia mo mea whika aku mo mea pe. Ti te la ka ki lai lai. Ko e mea pe taha e nista paanga. Ko e time lockdown ko ni for very high inflation rate. He ta tuunga wha ekonomika. Kake mau ke malawa matolo matatari ai hiki koe ai tuunga e koloa. O si automatic pe hiki e koloa me aho ke aho. Ko koloa kona paangai ono ko o si aluia paangai balu, paangai ngofolo. Foi hiki pe automatic pe nau hiki anau tolo. Tati kito pe ke kausaina. Ua tō ke ukapata pe koe kongalahi fuki e koe mea nei swa hoko pe ngai press conference i mua. Toka koe no hiki koe koloa koe ngā koe arake ai whie mau ki o lunga. Hake koe no hiki e vai na tau re ai po umea pe. Ai o kai fuki mawhai fuki e pot ngā e rei pa mo ekonomika. Whakala whai ekonomika. Au na woni toa o pau waha kai koloa pe te nau lawa whai ka au e ki ai. Pau kai pe kai koloa e lawa tātau. Ai au koe ke necessary ko ngā ko inflation. Ka ko ngā pe ko nau sio rahi demand pa nau hiki lewa e nau tolu ia whai ka price. Apa pe toki aha te tana ke misa. Ke hape whakatapu koe ki mua koe ke pā mo ngā whi. Ai koe au menga ki December. Nei o si aruhake pe ai tupu e aure ki o runga ta tonga i koloa. Whakalufua. I he pese te walu i ono fua whakamuimui he statistika i December. Ai au kau e fu malunga o pito. Koe anga koe hono toanga kina ai tupu e ta tonga i koloa. O ku i he mawhai e tau pange pure. Pea koe nau whakafuafua ke ua te o he pese te nima. Ai whai ke nau ngahi ngā au e whakapanga. Koe anga mau whakafuafua e taimini
tu be abe ha ngai fika tu e tani mi ko nau tolu ko o ku to pe ala drop out he form ni ma to mi to ta hafi e ko to ta hafi ya o ku fai si o gai pe ga me hoko ka nau tolu o pa le wa nga fa mari ke nau to no foi ta te nau to a ko form one ko tu e to sa ya nge ka to ai foi ta ko ya ko wa ke hoko ko e ta pun ko he tau ni o se ne weekend ni mo te ke fo ke ko pa pe ke focus ya ai resources mo ka fa ya ko ka ya ko yo no teu i mo ko i nau to le to ga time from ni ba ke te ke form mono e po te e form mono form fitu ai ko hinga ta na fa ko tu pa de bo si o he te nga we he tai ni ko ta nga we ya e pe mai CV ai ko hinga le va pe ko ha value e ala to o me ai ko fo le ta pa na bo si ko form ni ma le so na to o space la ya ko pe ko foi to ga foi mai na to le ko te si via ta pe ko ke fa te wa ko fru pe exam pe pa te si ai la va le va ya ta foi pe mai na to ko ya focus pe he ya ko hange ko fi ma ko ta ni ko hinga ko la ko ne ta pu ni ya ko pa sai pe tau tu va fa te si con o positive case o ala lava o tau pe le ni ma no fitu he wika o ko wika ya le pe o se tau ale da foi wike o pa te spike positive case e man te tau te algo ko kula pa ko ta pu ni ko to ai ko kula hi pe ngai efecta ka ko na e fai pe ta no o mai no to pe he kai ki ta ta ko to pe ai pe ko mau tai miri ko CV national exam ko ni form fitu ka to la he form fitu ka wai wa pe ko ni na Philippine na to ke na to CV USP e ko ke mau fa ma lo ma to e ko ha me e pe ke mau tu ta ta wai e pa na tu ta ta te mau ta tau CV form fitu national exam ka to but we give them a choice vai ko ngai na to fa CV ko USP ai ko nga pe ko ku na pe na to le ko na fa nga ma ri ke na to ai ka ko tu ko fa ka fa po ta pe ne pu nga ke o te fa CV ko ni ai form ni ma le pe ai to kon ka na to ka ke te fa CV ko ni fa no ai form ni ma Alo ekonomia ko ki fe hui pe ko ni ma ngau no ni ma pe ne valu milion na kon ko lahi ko pa nga ko fe ma ko ki he tau langa ha ke ko ia ha ngahi fonua pe ko ngahi ka ta ko sia ha na tala ofa to ko ni ko na o mai pe ko ha ai sektor o lahi ta o alu ki ai lahi pa nga ko ni mo no fa ko hoko ko sektor ko no va ko pa nga ko alu ki ai ko ki fe hui pe ke minister pa nga ka ta ke minister pa nga ko ha ki focus ki he uesia hoko ko ni ke fonua i he tau gon go fa hoko ko i Ukraine pe a mo ha time a mai e uesia ko ya ki he fonua o ta tau pe i he fra economica ko loa go ha fu u mea pe ha ki focus e uesia hoko pe a mo ko fe i ha time ngari a mai e fu uesia ko ya ki fonua malo te tal fa lu fu pe ka to ki pa to fi me mi sta ki te la ai ko ta fa la hita ko tau pe pa ga fi ma ko infrastructure ai ka he ni ai fo so ka he ni ai ke polo ka he ni hal fa ka he ni pe bo energy ka to u me ko ni u na me presente ni mano ai ko tau fi ma u fa ga lu fu ko give be some idea wa magnitude ko lahi ai ko langa le vai tau be ko ge ngai fa le ko langa tau tu he tai mi ku of ke fa no million o fa si ko ke fa ya ki ko ne langa pe mo fa le re ngai u api mo wala me pe ai ko lau e lava pe to atu ngai ti te la ya mo ke ka ko yanga pe atu ko lahi ta infrastructure ko langa of ke fa no ke ni bano million e fe ma o ke langa ko ne u fale mo fale re ya ke u fale na mau ka pa to ki ta me to ta na ko mi sta pa ke u hawat bea he kon ki mui kon o e whehui
ai whenga koe pe mo tau koe Ukraine. Koe mahalo koe mea mahinga ke whatonga i ko Tonga ni koe ekonomiko ta whanua to la venga fua a pito ki hangahi koe whakapilitania ka hangahi shock pe ko hangahi mea e hoko whamaman lahi. He koe uhinga tau e koe uhinga u tau whawhalala a pito a e tau ngahi koloa u tau ngaki Tonga ni ke hume muri. Koe koloa mahinga taha ni koe lolo. Pe ko tui oku mo mea i pe oku ia e whikau aki a tonge lolo. Pea mo e mea koe nungu hoko whamaman lahi. Koe konga lewa hano ua koe maho inga e paanga. A paanga tonga whatatau he paanga muri. E ai pene wesia. I he tawha koe ia. Ai tau amanaki pe tau amanaki rere e wesia lelei. Ka pau e kau rere ki he tau paanga. Ka koe sia tau e motuania koe uraki mea e uraki wesia e ka te alulahi paanga tatonge lolo ki o lunga. He tau riri whakamahina pe. Ka tatonge lolo. Ka pate mo mea ke he ngahi mahina koe ne ua ki muini, na me hikse te hongo fu ki he rita. Ai to tongi lolo. Ai koe ngahi hiki la lahi, pe ukau ia he mea unihanga o hake e, ukau ia no fua koe i e kata koe ngahi koloa, unihanga fua e whakawarisi koe to tongi ngahi koloa e tonga ni. Ai koe kapai ai pe me ngahi tawhaaki ke, koe whakau atu koe whakafufua pe. Nā tau maa fuke tokanga mamani he paa mo ngafi. Ko te hoko ngahi mea behini ala te tokanga ngahi whanua ki ai. Ka tau te holo hiu tātolu ke whika tolu. Pe mo ngahi mea behe. Ka oku ngari whakahua pe ka umon. Ko e tū whakalufua tātolu e taku whawhalala lahi a pito ki he whingai ak pe ngahi hoa whamaman lahi. Pe koe ngahi mea la lahi behini ho tau whamamani ne wesia. Ai whetā whea ki holo e ngā whakataha koe ia. Pe koe anga e whakalufua atu pe malo a pito. Malo pito, i pare mea te maku whanga maarea ki ure ai kau. U whatanga i pare mea ko hiki e toka ngai ai kau tangata mu whatoko oa. Tara no he a komu e ekonomika ka kou ki whie no whakaosi peu ki whehu e taka minista moui. Ke whakaosi osi e COVID-i, pia whakaosi rewa ki he tokon pare mea. E minista moui whamoe more kou, ia e mau ki case positive aho sāpate kua osi. Pia whekau ke tokoto pe ia i Havelu. Pe kono hoa na te ngā au e pe moia he aho monite, te positivi moia. Te whoki mai moia tokoto mane whanau, o nau tākoto a pitaha pe. Talu mea o au ke ahoni te keke aluangi hatahaya mehe whare mahaki, ke whai hanga au e kia koe ki eke mai pe mea nau tolu, peko whē taimi he ku aho taha whara ta mai ke o maa nofo ai. Te ke au angea, au ke ahoni unau ki whakangongo mai ko whihu i beia, malo. Malo soane, kai ke u mau ka koutu i ke CEO na ku ilo ki ai ke mea. Malo bicho soane. Kai usai pe ke tala no i he koe te kono monia nei o hanga pe koe mea i minista te ke mai ka maua e foi case koe ni. Ka koe na tula koe o e home isolation o pau pe ke check e mau kautama ai ke mahino o ku mau e foi ki family koe. Ka koe me koe o check koe o fai pe telefoni. Mandoi koe me me kono wakai koe ni ngai family koe ni. Koe CV peia, pe nau ki screen ke mahino ku kai ke ha pukela. Ka pa ko hataha o ku tunga whakatu tāma o ame mau tori tari ai. Ai ka pa o hanga koe nā, ka pa koe family koe nā, ka pa una o i whainga tā ia. E la pe ke whakamawahe ia ki tari ai ke tauhi ai ki nao. Koe ngahi family koe o ku nau nofo peho nau tolu nau ngahi api. Ko ki nau tolu ia o ku nau maalohi pe nau la pe o kuki pehe nau mea kai. E toko o atu pe e ngahi tokoni. Mantu ke ngahi tokoni ko ni pa whai whingai aki me council o whangi kolo. Pe au whai pe hono tokoni ka nau tolu hono tauhi atu o ate nau whangi supply. Aia koe ngahi mea pehe nā ia o ku te pe hikai ke whainga taha no solowa ka pau e whiru taki e mautimi ke whahasio ki ai. Saipe soane ku. Takau te ke au mai aka. Ka toki o se tau press conference, pa toki o mai hingoa ke wakai he CEO ki ai. Hanga foko e whahako nai koe ki nau tolu koe kui tari ai. O pau ke asese ai apino whaanga ku e whiunga ke whai home isolation ni. Lai pe ngai mea o whai ke CEO. Ka toki tuku mai he o se tau whataha koe ni ke
foke sio ke timi ko hai me na hoko Malo. Si pe eki ton pare mia ko musika ai nga me homa tofua tongo lele kana hake ai tsunami ko ki fra hoko mai pe ko laine uluaki o stufa tu o fa malo a but fa fetai ko laine fika tolu fa mo nima te kai ke tufa tu o taha ko kata pe tufa titi children au lave ai ani poloka fremagi elani tapoto ha ulagi ko stufa tu au tu o fa malo wa uge ko fika tu ko laine ko ya tolu me fa mo nima te kai ke na ulave ko foi tufa pe taha titi children au lave ge ko taha pe ki foi fraos ko ya ko frasi ko se hola ko to ko ko ni ko filo kalafi na marea ke ha na ne fai e kore me fa tangi e bi ko si he lotu ko to ai penia ke fai ki fa tangi tatau pe ka fo he fokare ake ko nga pe ko pure anga mo siasi ko ngolo oliveia malo he fonua pe ko fa fia gai recovery planning ai fonua ke tau fokala pe te ma recovery plan ki he lotu kono hinga ko mau osi nga o me matalo ta o ua tau he me tu ni mask e nofo ka ko hinga pe na uta ya ki palani ta tau pe ke ho wat ko manga ko mau esto tu ifra to aterine malo apito ko kau kamata to pe so ne he lotu o mau tu kang pe foki recovery plan pe mo me ko to ko he lotu ke kau fai fe kau e ko nau tolu nau tatake ngai sia ba ke mau fe kau no pe sayang pe nau lotu ya mau tolu fai ba ha tau fa hinga tu ne te kau ang hala ko tau tolu fe halak ko lave ke me ko I pangai mana sai pe ku fa no mai ke office ko ha pai mau pe ta mai ke ko mu ape ko lainu lagi pe na wesia tsunami ko ona wesia pe mo mo tol mo fa kai sai pe so an kai fa ngau ke malo ko ki vakaya tu pe ia ki he minister mo ui mo ne CEO ko ki ke mai ke te au pe ko fe tu to lai ta hai ka puke ko ni vai lasi ko wi ka na fa mama o me fe tu ko ia pe kai ke ngata ai ka ko ni ko ma fo ke fanki vaka nga fia na na to fo ki pe te fai pe te a ke mai mo nga fi ka ko vakai pe ke palani ko ni ki he langa fare ma na to lupe ko mahino mai ha ka ma to fi ai tu nga na ia ke tale te fi fa muy muy ai ko ha ke pe ko fa ko ki mua ko de mau mai pe ai u ko api me fa la mau lang ko plan ma ke mau sio ke ta ni mi pe te mau lava o fa ka u e weekend ke we ka u ke kamata e ga u I ha pai ke unga ke ngawe aki ai manua o ko ni kempela ke fetu kwa ke nau fa time life ko fa ngata ko e taulanga I motu ko fetu tu ko nau ko apa te paulava o fa ngawe ko ya ko tu e toko ni lahi ke langa ko ha pai ka ko tu tai ni mahal ko ape ne ho fulo ko o finalize ka mai na tu nga ka ho ko te la ke ka na fa to ma ke he ya ki ha pai ke ave he manuao he wai ben mo ne fangi waka landing craft albo auton peki uta ke na lava o toko ni ke fa va ve e langa ha pai pa ko to nga le vai mo fa ngo pe ko la pe pa pa mai ko ya ko nga na fai ko fa tap tapu ke o ko e causa vea o tofe u api kai fai langa ko fa bu e lava pe I protocol ko ni o mai e putunga mo ui ke lava pe causa vea o no fo pe na pa polo fai nga we ko na ata na to ka la te ka langa ye na ai pa polo pe ko ka kai pe ko kolo o fai langa ai va ta pe alo sabe Luciano con fa malala de CEO e u feito o Malo bito lo se ande. Ono wani ko lisien ko wakai foki ai. Na upea ko hat hakolo ya o toko wange au.
Ono monia na toko iki pe ia. Ai o ki toko iki holo pe ia he. Mea kau mahalo ko te au ton ke tokanga pe toko taha kotoa. Koe me koe whangi kolo toko tolu, toko ua, toko taha. Me peki kolo e taha ko alaka toko ua au no, tolu hiwa. Ai a kia te au o mahu ingange ke whakaehi e. Ai toko taha koe oe tokanga he me i mafola halo pe ia he whangi kolo. Mahu ingange ke toko taha koe o ku fie whanonga holo. Ke oe fu whanonga holo. Sengi ne nofo mau pe ana pe tui hono maas. Ka koutou maka ki fika mahu ingai ko fia haka o he ni e ngahi kolo nai kamata mai aki ka una lava ta ofi. Te fota dahe ko kolo motua. Tal pe ua fitu ya kolo motua me kamata. Ok ua fitu pe kolo motua ia. Ko pili nai kamata mai ka pana mo fatonga. Ai nai ki pehea ka peka pili e pa nau tokanga tu. Ai ko fangi fika mahu ingai ka tau tolu. Ka o e pe mo vai ni. Ki kamata pe tu. Ai ko to maha ko mea ke fatonga he kakai. Ko ki hona mafai na lava ta ofi. Ai ko ke uhinga e alu ko e fika ia ke fai hafu hoha. He lava pe he kakai ta ofi ake nau tu e mas o e fu o hol. Ta fi ke fa nau pangi tamai ki ko nu ke hu malui ta ni makilalo. Ke fi no fo ma ko na to no e va le ka ngapi. Te na wala fa mafola na te maki. Malo. Ki tāna ka pēo kia e Luciane ki he whehu i e. Hange koen kono whakanga loku e neongo tau ki lanu mori he tainimi. Pea whakanga loku koe ne ngai whare koloa koe panke. Uhinga ia ke te toki hau ki koloni ngai mea mahu inga. He o whakakakato e whanki i fie mau ko ia te ki whakatau o spate foki. A tohe te ki se niti. O kai ke uhinga ia ka ke kakai ke nau. Fe alu aki holo, a ahi atu heo, kai umu atu mo e he kai ke i loi, pe ku hae tu unga koe o ku iai. Hange koe koe i kolo koe nango pili. Kamata ka pea pili o lele fika ke olunga tolon. Ke tu e pea pili he foi fika koe ia au ke tainini. Aku lava pe he kakai ia o talangofua, pe lava ta ofia e whakoutua. Ai koe tapu aki lahi koe ka tau tolu ia, ai koe tau whatala noa ki ai. Koe ia koe no tahawhi uangea ua noa, te kei ki hataha e whia mau ke toko te whare mahaki. Pe whai hato e tokanga makehe ka ki nau tolu. Ai koe tau whakaehi te tau, neo he kei ki tau te lava tato ta ofi. Ka koe tau whakaehi e kakakaka mamari e pe whika. Ko ngahi prediction ki tongani whika wakpa mo e whakoutua. Ia prediction ia ustai ke tau wak tau tolu ke tolu afe. Mo e uangea tolu ngea he aho. Ai au ku hanga pehe kakai whanua ia o talangofua. Pe e ta ofi ai pe ai neongo e ne kakakaka mamari e. Whanua kotoa pe ia he hoko ngahi to e to umahaki pehe ni ia. Lere whika pe alo piki. Petoki holo hifo ai tunga koe kui ai. Au foi fehu pe ua. Ko ala ni Fehu pe ki he health minister kataki. Pe ko mau fie maria ki he tuunga koe ai stocka PPE. He lele hake ai testing o mau test COVID. Stocka PPE. Pe fie maria pe tani. I koe tunga koe he tainimi o ku he tunga whawhia maari e pe tunga koe ai PPE, koe mask. Neongo ku tuwhai mask e ngai whetu o whia ma. Kau ku whao pe ngahi waka koe ni, ku omi ai pe ngahi tokoni koe ia. Ai a koe ai ngahi PPE o ko mai ki he tawhai koe ne nimo, ki nau tolu koe frontliners. Ke ua pe e au ka taimi o ku whakangaloku ai he kong nau tolu ko he laine mua ko nau tolu ko mahu inga o pito pe koe ke nau tauhi. Mo malu i ki nau tolu nau whai whahoko whatongia. Hange koe tuwhatu e ngahi kolo a koe o holo whai e ngahi siwi koe na e COVID rapid test ane whai koe ni. Au mahu inga o pito ka ku tunga whawhia maari e pe tunga kui ai.
Halo ko ki feu beni ke famala mai pe lao ko ke hu ko ke u department ko pure anga he ko ke hange fa data pe ko temu ke hu mai ko ki lalo ke flow figure ki ko St George ke hu ki pe ko vaccination card o ilonga ko su hu malu ka ko la he ka ka na launga mai ko na ko ke moi o ku frata he vaccination card mo ki foi certificate ne ke to osi ho CV COVID negative ko ku le pe ku la he ka ka na pe he ko no sna na hu vaccination card ke pe lava ki pe hu ke moi malo ko ye ne mi sta boy ka o sai ga feedback be ke mau si o ke ko nga ko hui ka foki ko nga ke safety ko ka ka we at the same time wai ga service ku leo ngo pe ko hu pe kai o ton pe ke point ha ke kon ko lau ke mo ui was me agbe mi sa mo ui leo ko pe te ke hu kai ke ta ko ha alu ke fa ba ta ta pe mo ya ko leo ko pa te ke hu ai fa na u pe ko ka fa ko pa ke hu ya ka ko fa na u o pa te ke hu ma tu ko ka ta ta ki la ro ko ke na hu he ka apply pe ni ke fa na wa ko pe kai ke tina ko fa